Pelok ngan ong ya pi mo padianga ru kumju lang mo te kawai na kita ki challenge kiba kham mo kawai na ki challenge mo ong na kawai na ki challenge kiba bha na ta jungi ngin yo kalong ki followers ru kadai kawai na kita ki challenge kiba shemjing bha mo bangin la ban yo mo kham tam ki beginners mo kham tam ki berang sedang kumanga mo te gumut ba ka kham bha bangin yo followers mo ka bha ka ne kadai kawai na kita ki jing bangin yo followers mo kawai na ki challenge kiba bha bangin yo followers te blog hakane ko video ngan pen ep kom no pin le mo hoj ngam le se la ban don ki ban kan taj mo re le se la ban don ru ki ban follow ye pi mo te ki ban follow ya ka profile ga jong pi te ngan pen ep kom no pin le te ngan klik be hang to ka professional dashboard jong pi kum tu nang ta de klik be ya to ka weekly progress mo nang ta de klik biang ya to ka weekly progress nang ta de wat ya to ka followers mo pe kum nga hang ne ka pha adu khatsan tli ki followers mo te ngan klik ya to ka followers te den tangin scroll but pin lab ye gitu ki batho invite people who react te invite kanye gitu ki ba react ya ka profile ba react ya ki post ki jong pi mo le se la bandon ki ban follow ya pi mo la da pi invite ang tu mut ba le se la da don ki perlok ki ba don kata ka men sim mo ban kwa follow be ye ki wei kumut ba kila kan man follow den ba pila invite dengan pen pe ngan invite hang tu paturu kumjo nang ta hang tu ru kumjo ade nang ta enda pila dep kum tu bro kat kum ga jing mi hang tu po ka screen hang tu ka screen atu ka page kumut ba lada kila lut kum tu kumut ba refresh biang ya ka page jong pi nang ta de kin mi biang kan kum tu invite biang kum tu nang ta de enda kila lut biang refresh biang tu nang ta de invite biang le bet kum tu barabar kumut ba lada don ki perlok mo ki ba le se ki don kata kam sim ban kwa follow mo ban don kata kam sim ban yarap para markeliang mo yarap markeliang kumut ba kin follow kanye pi haden ba pila invite kum tu kumut ba lada ki don le se ki Facebook users mo ki Facebook users hang ne kumut ba ki don kam kajing yarap markeliang kumut ba ladangin invite kum tu kumut ba kin follow kanya profile ka jong pi mo te kumut dakane kadai kawai ko solution bangila ban pendap le se ngila ban pendap ya gitu ka followers ka challenge ban yo followers kan teng try pis ngutho perlok mo tangkat tu